Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku nješka večarši programi, jak i všev njedzelju, hodni se opatric, najnovši televizijni magazin, a potim, poneže to perša njedzelja u Mešacu, od 21. hodzini emitujeme i septemberski široki plan. Opatrime teraz jaki prilohi našo novinare toho tižnja porihtali za televizijni magazin. Trece mjesto dodzeljene orkestru z Novого Orahova, druhe Đurđevskomu, a perše orkestru Doma kulturi z Ruskого Kerestura. Pošlitki suši crpíme už ostatní 50 roky. Od 100 rokov 51 suši. Ostatní 15 roky pre sušu máme škody 6 milijardi dolari, a to vece, jak co bi trebalo uložiť do zalivných systémov. Budu i žabi, i hadi, šitskoho tu bude i najveći sunjogi. A trece, dzeci mali, mac nije može ho na drahu ani slučajno puščic. Švedko vezme času, u ktorým obrazovanje postavavše dragše. Hviljkovo to najbarže vidno po penježu, ktorý potrebne vidvojic pri kupovanju knjižkov za novi školski rok. Rovni talpi, skolioza, X i ono postali každodnjovost pri dzecoh, ali i pri odrasnutih osoboh. Združenje Raždanov Vitruvijana še za njima prave s odklonjovanjem, a bublažovanjem tih problemoh. Хоч була готова іще пред 20 роком і урядово отворена на дньох папрігі, вона практично була заварта за спортистох і рекреативцох при ріжні адміністративні проблеми. Їх тренери Славко Надь і Злата Паплацко зложні у тим, že to bar dobra generacija i prešvećljivo najmlača u ligi. Hvilja i toho roku diktirala mesto otrimovanja 8. pošore festivala narodnih i tamburovih orkestroh Melodiji Ruskoho dvoru. Preco joho glavna manifestacija zmahanje za najljepši orkester otrimana, jak i prešloho roku, njena mese ktorý je i svojo fajtovi zaštitni znak u Vladičeskej rezidenciji, ali u Šitskim kulturno-obrazovnim centre. 8. po šore festival narodnih i tamburovih orkestroh Melodije Ruskoho dvoru rozpočal sobotu 5. septembra s otveranjem výstavy maľunkov zo stohoročnej kolonii Ruskoho dvoru u prostorijoh Vladičeskej rezidenciji u Šidze. Na výstavi máme 38 maľunky, ktorí zochabili 20 autora, ktorí boli prisutní na 6. kolonii Ruskoho dvora. Verim, že tehníky rižnorodni, maljari rižnorodni i so svojim talentom ukazali, že spravdi može vytvoriť dobrý i krásny dijela na maľunkoch, ktorí ochabeli tu. Zo z tých podobových kolónijoch, ktorí poteraz zrobeni, znači so 6 kolónijoch, 4 maľunky budú dodzeljeni na nješkajši melodiju Ruskoho dvora. Za peršu, drugu i treću nagradu i nagradu publike. Nažalj, pre nevýhodných chvíľovo obstaviny hlavná manifestacija tohoročného festivalu narodných i tamburových orkestroch Melodiji Ruskoho dvoru neotrimalaše u dvore Vladičeskej rezidenciji, ale u kulturno-obrazovnom centru Šide. Pred počatkom centrálnej manifestácii tohoročného festivalu u dvore kulturno-obrazovného centru boli postavení etnostoli, na ktorých združenja ženoch, jak i ljubitelje etnotradícií zo rímskych mestoch, kde žijú Rusnaci, vyložili najreprezentatívnejší jedla, jak i ručno vyrobení stvari Rusnacoch, ale i druhých národoch, ktorí žijú jedno na tých prostoroch. Našo ženi iz našого društva Đurakiš poriktali sme naše tradicionalni jedla. Máme kapušnjiki, máme krompljenjiki, máme kojaki kifli, klifločki slani, slatki kolači. Eto, prinjesli sme da malo pokažeme co mi. Máme višivanki, malo da pokažeme našim hraždanom, že co mi to robime i co mi pravime i co tradicija pri nas Rusnakoh. Popri našej muziki da pokažeme i to co máme. Nije okreme žalj, že taka hvilja. Veljo trudu uložene, nažalj publiki ne znam keljo sihnje, ali je tot ambijent, ktorý straceni tam, dumam, že to polovku festivala. I dumam, že koniečno treba užas bešedovať o tim, že treba premeniť datum otrimovanja festivala. Može bi trebalo napraviti anketu pomedzi učešnikami
i najkaždi predloži kedi bi, ali думам, že bi trebalo u ljetnih mešacoh i već bi bol postignuti cilj. Pravda, mi rachovali na Vinicu i na Hrozno i na Šicko, a može biti znajti nejakú druhú formu, že bi še to vytvorilo. Ali generalno думам, že treba premeniť ovaj datum otrimovanja festivalu. Sudzaci po účastníkoch, keď už odvolali na tohoročný festival, to tá časť, jak môžeme to oceniť? A думам, že to bardzo dobre, keď ja provadzim, ja už 40 rokів u amaterizmu i veci, všetky naše ruské kulturno-umetničke društva, ktorí majú orkestri, prišli tu krem Novosađanoch. Ne znam jaka pričina ih, ali verim, že to opravdana pričina, bo inšak oni vše prichodzili na festival i nigda ho ne bojkotovali, ali okreme nam milo kad oni pridu, bo to i inšak i kvalitet, pravda. Ne podcenjujem ani jedno naše kulturno-umetničke društvo i milo mi, že prišli gosti z Hrvatske, z Petrovcov. Nažalj, rachovali sme, že prídu i zo Zoseku, môže byť z Mikloševcov, ale evo, nestihli to ani neprídu. Pred samým počatkom centrálnej manifestácii, práve keď číslení hostci počali užívať u degustácii ponúknutých slaných i sladkých lakotkoch zo bohatých štandoch, stihlo i toto predso centrálna manifestácia neotrimaná u dvore vladičeskej rezidencii. Dyšč pľusnul jak z kabla i pretarhnul príjemné druženie pod i kolo zakrycoch etnoštandoch. No tu už blízko bol i počiatok centrálnej manifestácii, ktorú zo sviatočnú špivanku svojho družstva otvorili domašní členy kultúrno-prosvitného družstva Ďura Kiš. Uriadovo festival otvoril Nikola Vasič, predsedateľ opštiny Šid, a prisutných privítal i predsedateľ Nacionalного совету Руснацов Slavko Rac. Дорогі навчителі, милі среміці, милі срімці, ще mi okrem na česti, mili zadovoljstvo vas pozdraviti spred Nacionalного совету Руснацов, za ktorý znáte, že še stara o svojim narodze, takže me prehlašeli i to váš festival od nacionalnog značenja. Думам, že by i opština Šid, njeljam mi Rusnaci, a sigurno i Vojvodina naša, boli hudobnejši keď by sme nemali taký jeden festival. Zname, že kultura jedna od tých, co nás najdlhšie otrimuje i co sme najveći zbliženi. Nažalj, neška to dišć može biti poremecel velji namiri, ktorí ľudia žadali prísť. Ali še musimo pitati, možda sme ostali dlužni da su za ljetnu binu, ta už nam 2 roki še nje da na ljetnej bini otrimovac, ali to nas sigurno že nje znjevaži. Ja думаю, že festival bude veseli. Nje idzeme dok dišnje prestanje, ne nam hraju i žičim vam prijemni večer. Po otveranju i privitnih slovoh ušlidzala borba z društvoh za titulu najljepšeho orkestru, a popri ruskih društvoh z Srbiji i društva Jakim Hardy z Petrovcov z Republiky Horvatskej u zmahanju učestvovali i slovatske i horvatske društvo z Šidu. Po zakončenju zmahateljnej časci naš čiviteľoh zabavjal orkester Ravnica z Subotici, a práve počas tej revijalnej časci festivala fachovi žiri priniesol odluku o tohoročných pobedníkoch. Treće mjesto dodzeljené orkestru z Nového Orachova, druhé Ďurďovskomu, a perše orkestru Doma kultúry z Ruského Kerestura. Privedli ste na isci interesantni orkester, veľa mladí členi, jak zo s njima robić? Prekrašne. S tima mladima, to praktično zeci, prekrašno s njima robić. Oni školjare nižše muzične škole u Keresture. Ja im podzeljem noti, oni lapja i hraju i dinamiku dorobime i prekrašno s njima robić. Sluhaju, bar su disciplinovani. Oni už na ruži hraju, toho roku už hrali na ruži šitski. Všetci sú dobrí školjari u škole muzičnej i prekrašno s njima robiť. Jak toto nahrada bude dejstvovať na nich? A všelijak, že im to veľa znači, pogotovo tým decom. Nám starším i nám veľa znači, ale decom pogotovo.
Popri oceni, jaku dal fachovi žiri i na tohoročnim festivalu Dumanje mala nahodu dac i publika, ta spram jej hlasanja pobjedu odnjesol orkester z Kocurskog društva Žatva. Toto nagrada nam bar fino prišla, počím toho roku sme sami še poriktali, nemali sme bar veľkú fachovú pomoc, da poviem, spram, hej, peniazy nebolo, da še platiť, sme sami robili i nám bar zmilo, že hodin sme dostali nagradu od publiky i ja ďakujem všetkým ľuďom, ktorí hlasali za nás, náš orkestar, ďakujem im bar strašne. Ja osobne zadovoljna, že ako prešlo, bar sme še pačelo, že še odvolali všetkých, ktorí še prijavili, tako sme mali tešknični počeškovci, da jedni mohli stihnúť na čas, pomenjala še programa všetky stihli i думам, že vredzelo čekac, revijalna čas tiž bola dobra, barz dobra, ja prezadovoljna. Festival už po tradiciji zakončeni so združenjom hostcoh i domašnjih u Pinjvici vladičeskej rezidenciji u Šidze. Tepla nocna moj oblak pomali prichodzi, vyprovádza slunko zlatné, za valavca schodzi. Vyprovádza slunko zlatné, za valavca schodzi. Zapachla zahradka moja a po strechu dva holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Zapachla zahradka moja a po strechu dva holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Oblivajú každý kúcik zarím mešacovo, jagod gedby oblapiali kvety čerešňovo. Jagod gedby oblapiali kvety čerešňovo. Zapachla zahradka moja a pod strechu dva holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Zapachla zahradka moja a pod strechu dva holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Jak pacerky, kapky rosy bliščaše u noci i nemirno blahý vitrík u trávy šušoci. I nemirno blahý vitrík u trávy šušoci. Zapachla zahradka moja a po strechu dva holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna. Zapachla zahradka moja a po strechu dva holuby špia. Haľblivo mi cverčok špíva a ja nemám sna.
Štvrtok 3. septembra na rímskych šancoch pri Novim Sadze i toho roku otrimani dzenj poljoh jarnjih šacoh, ktorý tradicijno na koncu vegetaciji, a pred žatvu otrimuje Novosadski institut za zemljedjelstvo i zahradkarstvo. 2015 rok u Srbiji i na vekšej časti Balkana, ali i u časti Srednje Evropi, u znaku suši i horucovog ljeta. U našoj zemlji urožaji ne budu prepoloveni, ali budu dozmenšani. Toto tema prevladovala na dnju poljoh jarnih šacov na rímskych šancoch Instituta za zemljedjelstvo i zahradkarstvo Novi Sad, ktorý toho roku otrimani na počátku septembra, živi parasti, a tiži fahovci doznali jak prešli šacov u čečucim roku, co može očekovati od ješenjske žatvi i jak unapredziti vlastnu produkciju. Taki shod ani političara ne zaobihodza, okreme sekretar Golubović, ktorý da razrobil u tim institutu. Jomu novinare postavili pitanje či pre sušu Srbija može biti z nje u stanje hladna. To sigurno ćemo biti prehrambeno sigurni. Pitanje samo koliko ćemo imati za izvoz. Poživi budzeme osigurani, ali je pitanje kada nam ostanje za vývoz. Slonečnik odlični očekuje še dobri uražaj. Kukurica všelijaka, međutim treba pričekati, že bi u kombajn bilamal, ta pozdavame rezultate. Mi často znamo pozdavati skore i pravih rezultatov, ta već dostanjeme pogrišni fakti. Dok vojdu kombajni dozname, ali treba znati pre sušu, situacija všelijaka. Nažalost, ova godina će biti zapamćena po tome što smo u prvom delu vegetacije imali gotovo... Pod rok bude zapametani po tim, že sme u peršej časti vegetacije imali optimalni uslovija za rozvoj kukurici, ali sme šobavali od druhej časti vegetacije, ktorá počína kolo 10. julija. Kukurica s počátku formovala bohate steblo, ali je plitki koreň, a to može biti problem u druhej časti vegetacije, jakše i ukazalo. Već je ročni prosek za kukuricu u Srbiji 4,3-4,5 toni, a v loni bilo već jak 7 toni. To rokuše predvidzuju ljedvo 4 toni, kad budzi telje. A poznate, že našu kukurici u ohljadnih poljoh u parastov znači na istej žemi, pod istim njebom. I isti hibridi maju urožaji dzešec i veci toni. A to ti isti hibridi već na paratskih poljoh ne dostignju ani 5 toni. Co to znači? Znači, že agrotehnika parastov zatajela. Jer ako uzmemo da u proizvodnji kukuruza imamo... Keď vežnjeme do ohľadu, že u produkciji kukurici máme veće agrotehnične operaciji i keď na každej pohrišime za daskeljo procenti, već jasne, že bude podli urožaj. Preto bi trebalo prichodziť na taki schody, na žimske prebodovanje, že bi sme produkciju zvihli na holjem 7 toni. Soja toho roku bude problematična za urožajami, no za teraz ne moš povesti skelju pod ruci. Žetva soje je, da tako kažemo, tek počela, naročito... Žatva soje je ljemco počala i to pri podlih produkovateljoh, ktorí neprimenjali šitski agrotehnični miri. Tu urožaj slabi. Produkovatelji, ktorí zrobili šitsko jak treba, budu mať dobri urožaj. Máme vece jak 200.000 hektari pod soju i možeme očekovať dobru produkciju. Ciklare, jak i produkovatelje soji, možu iščedacu i opčekovat za slatkovog korenja. Šećerna repa, ako možemo da kažemo, solidno je podnela ove sušne uslove. Cukrova cvikla dost dobro podnjesla sušu, ali je zaviši od lokaliteta i primenjenej agrotehnike. Toho roku prosekovi urožaj bude kolo 40 toni, za visoku digestiju kolo 16%. Prosekovo urožaj 55, a v loni prosek bol až 70 toni, takže su to roku u odnošenju na prešli skoro prepoloveni. Sa rodom od između 4-5 vagona. S urožajem 4-5 vagoni može beše dovac o rentabilnosti, bo cena 3,7 dinari za igus kvalitet, a vekšina produkovatelja bude mać i više kvalitet. Danas suši se plaća u posljednjih pola veka, od 100 godina, 51 godina je... Pošlitki suši crpimo už ostatnji 50 roki, od 100 rokov 51 suši. Ostatnji 15 roki pre sušu máme škodi 6 milijardi dolari, a to vecej akciju bi trebalo uložiť do zalivnih sistemov. Zažljem i popri suši Srbija bude mať dostatočno poživi. Žita bulo i za vývoz, a kukurice bude za naš startup, a da se ostane i vývožníkom. Predvizuje se, že toho roku poljoprodukcija bude nižša za 8%. Treba, že by sme boli zadovoljni, keď će toto vytvori, bo še ľahko hodno slučiť, že deficit bude i vekši. Škoda, že ne budeme mať veci kukurici, bo nam prave rušelo u statkarstvu. Ljepše bi bilo vyložiť meso, jak kukuricu, ale vytrimame mi i to rok. Telji sme už vytrimali.
Opština Verbas i vodoprivredne podprijemstvo Bačka Tihnjog zakončeli kopanje Veljkoho Jarku, kotri ma za cilj puščac podzemnu vodu z Ozdolini do Veljkoho kanalu Dunaj-Tisa-Dunaj. Vykopani jarok dluhoki 250 meteri. Hraždanje, kotri žiju kolo Novoho Jarku, nezadovoljni. U Kocure kolo Drahi u jednej časci ulički šljebodzenja po kanal Dunaj-Tisa-Dunaj, na ktorý tota ulička vyhodzi, vykopani jarok, ktorý budze puščac podzemnu vodu z Ozdolini do Veljkoho kanalu Dunaj-Tisa-Dunaj. Hiži, kotri u doljini mali brigi za podzemnu vodu, vece bi nje trebali mat tot problem. Međutim, hraždanje kotri žiju u tej časci za vykopani Veljki jarok, vidza problem. Evo vidite, vykopane, završene, to je teraz. Evo ti ljudi u dolini tam, ajde, treba im pomožu z nje, ali to думам, že to nije rješenje prave. Uvidiš vremenom. Od Kaldermu šitsko pojde i to bude vidjeti druge, budu i žabi i hadi šitskoho, to bude i najveći sunjogi. A trece, dzeci mali, mat nije može ho na drahu ani slučajno puščic. A Patrice Kalde bandera, tu dva auta še nje može obis. I jaki to problem, a to najveći problem šticok. Ovaj put smo zajedno sa vodoprivrednim preduzećem Dunav-Tisa-Dunav, DTD Bačka, na jedan partnerski način pokušali da nađemo jedno rešenje da se voda iz te depresije preusmeri u kanal Dunav-Tisa-Dunav i na neki način da se problem koji traje dugo godina, a i sami građani su na to ukazivali, konačno reši. Mi smo tu uradili, dakle, vrednost sadova je 850.000 dinara. Zajedno je, dakle, taj posao obavila opština Vrbas sa DTD-om Bačka, oni su bili izvođači radova i taj kanal koji odvodi tu vodu dužine oko 250 metara, od čega je 35 metara zacevljeno, kako bi vlasnici okolnih kuća mogli do svojih parcele kuće da dođu. 4 kilo je od asfaltu, njed metar. Tu kad popada diž od ronjiše, dakle, auto ljebaca ozljeci. Zato ta traka, to obezbeđenje dajake, kad to obezbeđenje vejska. Ja cešat i štvarti rok mam. Ja také čudo nie videla. Ja to tu noc spať nie mohla, jak som šebala od toho kanála. A čom to napravené, ja pojma nemám. A tu rokami byla. I vše dobre bolo. Teraz, keď unuka mi bola tu, so zadnjim kolesom zamalo da do Jarku vošla. Teraz včera bola, prešla tazi. Bo ne može prejsť, kad nie može obraziť skočom. To nješor, ljebo da su da položa da jaki civil, ljebo pajpi, ljebo co da še zaharnje, ta vez njet problemi, najstoji, najmaju ljude šitki jak treba, hej, ali tak ne može. Tu se djeci baveli tu, a sad tad zira im smeca, tam buli tereni i sad ništa, tu nema ničega više. A sad mala djeca tu mogu da upadnu, a ne mogu da se igraju više. Tu su se svi igrali, sad nema ničega. A uveče kad je mrag, se vidi ovaj kanal? Pa ne baš, tu bi trebalo da budu reflektujuće trake, da i za kola i za decu, sad tu sve im smeta, tu bi bilo glavno igralište za decu. Tu v noci, kad nije čvetra, kad še ide na bicikl, tam može še spadnut, abo kad idu dva avta, tam taj jak da še zaobidu, da spadnju do toho. I teraz vi nemate ani še dze bavit? Nemame še ni dze bavit, teraz kad še budeme bavit tu na betonu, ta nam pođe ravda tu do kanalu, ta ne možeme baviti ani fotbal, ani nič. Nie može da bude jedine rešenje. Od kediše ja pametam, nje 75 roki u dolini hiži nje bulji. A kad bulji hiži u dolini, da su, nje trebali po drumi praviti takih hlibokih. Pola trebalo hore, pola trebalo više. Hore i dolu. Ta bi nje bilo voditeljo. A nje bilo, ani posle toga nje znam da bilo hiži u dolini. Nigda. Njedze hiži pravi zljem u dolini. To dato projekat. Nie vozilo 3-4 bitni obstavini. Perše, nema veze za ekologiju, za očuvanje životnog stretku, a nie vozeli računa ani od zecoh. Pripadaju, že zeci treba da še fizički rozvijaju. Tu boli fina ulička za
fotbal, za kvadra, za žmurki. Teraz tu ne može baš spojiti labda to ljuboko jarku. Ja думав, že budu mudri, že tu jak počali kopati zuski tot prolaz, tu budu pajpi, fino poravnaju všetko. Keď ja videl, prišel bager, to také rozkopane na pol metera od drahi, to stvarno nema smisla. Postoji možda problem što su neki delovi otkopani i zbog bezbednosti, kako su neki građani rekli. Naravno da smo mi jedan deo, kao što sam već rekao, zacevili, zakopali, ali na neki način ćemo i taj problem pokušati da rešimo. Kada smo rešili ovaj mnogo veći problem, sasvim sigurno da postoji opština sa ove strane kao jedan partner na rešenju tih problema. Po slovah predstavnikov lokalnej samoupravi tých dňoch znova má výsť na terén komunálna inspekcija, ktorá vynajde riešenie, že by boli zadovoljní hraždani kotri žijú u doljini i kotri mali problemi zo spodžemnu vodu i to ti kotri žijú kolovi kopanoho jarku. Jest valal jeden, co serco svojo širo každomu daruje. Valal širokej bačvanskej rovnini, gde pisnja ruska šečuje. Ma dušu svoju, ceplu i ščiru, ruki vše rozšireni. U nim ja rosnu, jomuše vracal, tu mojo davni koreni. Ljubimce mili valalu i svoju ljubovci davam, od tebe nigda ne pojdem, na viki ja s tobom ostavam. Ljubimce mili valalu i svoju ljubovci davam, od tebe nigda ne pojdem, na viki ja s tobom ostavam. Narasti široki polja, so znojom zaljevaju. Tu cerkva bila pišna do njeba, ljude tu viru čuvaju. Mili valalu, kolisko moja, jedini naširim švece. Še mladi ostaň, Rusna ga čuvaj, kocuru mojoš i kvece. Vično u šercu mi budeš i nikad se nje zotavim. Jedini valalu moj mili, u tebe i život ostavim. Vično u šercu mi budeš i nikad se nje zotavim. Jedini valalu moj mili, u tebe i život ostavim. U čaše u ktorim obrazovanje vše drakše, polovni učebniki predstavljaju ratunok za domašnji budžet. Švedkove zme času, u ktorým obrazovanje postava vše drakše. Chvíľkovo to najbardziej vidno po peniežu, ktorý potrebné vydvojiť pri kupovanju knjižkov za novi školski rok. Za nižší klasi komplet učebníkov košta po 9.500 dinari, a za vyšší može koštať i po 17.000. Keď Češicko zrahuje, vidíme, že za jeden komplet novih učebníkov treba vydvojiť pol prosekovej placi u Serbiji i to ljem za jedno decko. Rozumiše, vydavatelje majú bardzo veľký profit, medzi tým, co so skupcami. Na tot spôsob veľim ľuďom obrazovanie predstavia ohromné obterhovanie za domašnji budžet. Думам, že je drahé z toho boku, že še hljeda na različitih fahov, da še kupuju različne knjižki, da še placaju školarini i slične, ali zažnem z drugog boku potreba za udžbenikami postoji, takže da jak še to muši vybalansirati na kraju. U dajednih školov še insistuje, že bi školjare mali potpuno novi knjižki, međutim dajedni nastavniki fleksibilnejši da dopušćuju ih osnovani.
Kupovanje takih knjižkov veljim rodičom odljehčuje život, bo im ceni veljo nižši. Ceni učebnikov za osnovnu školu rušajú še od 250 po 300 dinari za jeden, a za štrednju školu po 400 dinari zaviši ohtoreše knjižky robi. Tiež posílame učebníky i prek švídkej pošty. Ľudia zo celej Serbiji ich naručujú prek interneta alebo telefonsky, ta im posílame knižky u paketu. Skoro každý rok kupujem hasnované knižky, pretože думам, že niet smisla dávať 17 000 dinari za komplet nových učebníkov, keď za veľo menej dinari môžeme dostať z polovny. Jaké si knižky kúpela? Kúpila som skoro všetky knižky i teraz idem do jednej druhej knižkárni kúpiť 100, co mi ešte chýbia. U školy vám dopušťujú hasnovať polovné knižky. Nepravia nejaký problém. Dopušťujú. Ja nemám nič protiv toho. Dopušťujem decom hasnovať polovné knižky, keď vyscerajú riešené zadatky. I druhí profesori dopušťujú, že by sa hasnovali polovné knižky. Uglavnom dopušťujú. Až sme jeden čas mohli hasnovať i fotokopirane knjižki. Teraz nam dopušteni ljebo novi, ljebo polovni. Зависи od fahu, bo u jednih disciplinah jednostavno še muši stalno napredovati i muša še vidavati novi učbeniki, a u drugih zaš jeden te isti učbenik še može hasnovati za 6-20 roki. Takže zažljem zavisi od toho, že u ktorim fahu bešeda. U mojim predmetu nie hľadam od učenikov da maju novi učbeniki. Думам, že i drugi nastavnikove dosť fleksibilni po tim pitanju. Čom, že bi še nie mohli hasnovať stari knjižky, keď sú odbytujúci za tot predmet. Popravdze, perši raz čujem za toto a nerozumím, prečo by deci nemohli našlidzovať knižky jedni od druhých. Jednostavno nerozumím. Думам, že to za informatiku bar zbitne, zato že še stvari bar friško menjaju i jednostavno učbenik od 3 rokov i uopšte knjižka od 3 rokov už prevaziđena, takže bitne za jedni stvari, ali povedzme za jedni drugi predmeti može biti stoji i nje take važne, da še na každé 4 roky menja. Po slovoch ministra Verbiča zaprowadzanie nového zakona by bar pomohlo rodičom, ale i decom, od ktorých še u školi vymáha, že by mali nové knižky. Na to spôsob še knižky hodný našlidzovať prez generácií a to rozterhuje už i tak preobterhovaný domašní budžet. Patrače, zdоганяємо вас, хто прилогисце годний патриць по конець емісії. Rovni talpi, skolioza, X i ono postali každodnjovost pri dzecoch, ali i pri odrasnutih osobah. Združenje Raždanov Vitruvijana še za njima prave s odklonjovanjem або ublažovanjem tih problemov. Хоч була готова іще перед 20 роком і урядово отворена на дньох Папрігі, вона практично була заварта за спортистов і рекреативцов при різні адміністративні проблеми. Їх тренери Славко Надь і Злата Паплацко зложні у тим, že to baš dobra generacija i prešvećljivo najmlađša u ligi. U Novim Čaše odrasnuti, a tiži mali dzeci často svoj šljebodni čas preprowadzuju takže šedz abo na kavču abo za kompjuterom. A ži sučasni roboti uglavnim vjazani za kompjuteri. Šitsko toto vyvoluje nepravilne trimanje cela i bolji okreme u pohrebcini. Rovni talpi, skolioza, X i ono postali každodnjovost pri dzecoch, ali i pri odrasnutih osobah. Združenje Raždanov Vitruvijana še za njima prave s odklonjovanjem abo ublažovanjem tih problemov. Jest dość problemi, na przykład na pohrebcini vykrivena pohrebcina na predok, to nepravilne trimanje, kifotične, hribet, znači ma vekšu krivinu u časti peršoh, jest zvekšana krivina, to jest u donjej časti hribta, lordoza, tu može se zjaviti problem, lijevo kad pohrebcina je vykrivena bočno, to skolioza, vykrivena na jedan abo na drugi bok. Problemi s peršami su lijevo vypupčeni, lijevo uhljibeni, tiž tak s nohami gdje postoje X lijevo oks nohi, rovni talpi lijevo vyzvihnuti. Rodiči nemaju za odvez djecko na korektivni vežbi, hoć maju dijagnozu od ljekara, pretože u velikih mjestoh po Vojvodini ne postoje centri za korektivnu gimnastiku, a do nedavno ih ne bilo ani u Novom Sadu.
У Витрувијани варја же гутову проблему важно е приступити индивидуално, претоже ше резултати постигнуті з вежбами, ktorі унапрямені на одредзену групу мускулох. Keď bi dahto mal napríklad zohnuti hrbet, to jest keď by bol mu pljeca barže napredo, keď má kifotično loše trimanje, bola by hriška, keď sme zmocňovali mišici peršoh, treba zmocňovati mišici hrbta. To je jedan od prikladov, čom treba znati stori mišicu zmocňovati, stori nacahovati i jak treba robiti. Češka školska taška, šedzenje za kompjuterom vyvoluju i nepravilne trimanje cela. Preto potrebne načas obačiti nepravilnosti i načas ih i korigovac. Ali i rozvid svidomost, že taki problemi možu bar zuplivovac na lahodni život bez boljoh. Nažalj, svidomost nije na odbitujucim urovnju. Slučuje nam še, že rodiči privedu dzecko, ktoré manje pravilne trimanje cela i povedza: hej, našo dzecko ma podle trimanja, ali ho maju i šitski u jeho odzeljenju i to normalne. To nijak nije normalne. Na tim treba veljo robic, že bi še korigovalo načas i že bi še omožljivelo kvalitetni život svojomu dzecku. Hoć dzeci na sistematičnih prepatrunkoh dostavaju dijagnozi, že im kriva po hrbcina abo talpi, rodiči u većinih slučajoh nje vodza na korektivni vežbi, pretože nemaju dze, abo pretože nje pohopljuju značnost pravilno otrimanja cela. Zašto ne treba zanemariti ravna stopala? Preco nje treba zanjedbati rovni talpi. Keď dzecko ma rovni talpi, slučuješe, že oni vykriveni na nukašnji bok. Dakle, kada dete šeta... Keď dzecko dlho tak chodzi, nukašnji bok koljena še nacahuje, co vyvoluje približovanje koljenoh, abo, jak še to popularnejše vola, X nogi. Spajanje kolena ili ti popularniji naziv je X noge. Potim še to rozvíva dalje. Posle dlhšoho času celo še uglavnim baži opera na jednu nohu, tota noha še baži vykrivljuje, co vyvoluje denivelaciju kluboh. Noga više krivi, što dovodi do denivelacije. Tedy prihodzi do deformovanja spodnje časti po hrbcini. Najkritičnejši period za nastavanje tih deformitetov to predškolski i školski возраст, ali to tiži period kad ih može najljehčejše vypraviti. Stvar je u tome što kod dece mi možemo u potpunosti da korigujemo. Robiše o tim, že pri dzecoh mi možeme u potpunosti korigovati deformiteti, a pri odrosnutih možeme ublažiti deformiteti, ljem zo zmocňovanjem muskuloh. Tiž tak pri odrosnutih možeme ublažiti bolji, abo ih až i calkom otkloniti. To ti bolji uglavnim locirovani u hripce i karku. Keď poremecenja ne prepoznaju načas, možeš rozviti deformaciji, ktorý poznejšie ne može vypraviť so zvežbami. Preto neophodne, že bi še dzetsko u časnim возрасту uključilo dodajake fizične aktivnosti, a potrebno je uvesti korektivni vežbi do každého sportu. Ali najvažnejšie primerkovať, že bi to ti vežbi boli pravilno vybrani i dozirovani, jak dzetsku odvituje. Gdybym ja chcela, byłabym jem twoja, jem, że zacenili, pytali posoja, szwarniejszy mi bohaty szukają, zapewne rada moją dawają, szwarniejszy mi bohaty szukają, zapewne rada moją dawają. Choć szwed prewraci, choć chudobny żywot, budze i bolaci, jak polubim ja na wszystko pristawa, ljubenomu swoju ručku jem dava. Jak polubim ja na wszystko pristawa, ljubenomu svoju ručku jem dava. Ja nikedy nie budzę, druhoho szuchaja, teraz ja lubuję. Nasze szmeju, nasze ludzie czudują, najniebrania pierwsze dwojo lubują. Nasze szmeju, nasze ludzie czudują,
Koncom aprila toho roku u novej sportsko-školskej hali u Ruskim Keresture perši razotrimane jedno sportske zmahanje. Stej na hodi u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Predtim i znova potim hala nje bila u funkciji, a koncom avgusta u mesni zajednici odlučene že biše otvorela za sportistoh. Sportsko-školska hala u Ruskim Keresture už rokami za da jednih raždanoh to investicija kotra bola nepotrebna tomu valalu, a za da jednih to odlična investicija. Hoć bula hotova išće pred veceja rokom i urjadovo otvorena na dnjoh paprigi, vona praktično bula zavarta za sportistoh i rekreativcoh prerižni administrativni problemi. Posle otvaranja tej hali, jak su to všadzi šlizi, ušli cela týdzeň, odnosno 2 týždni za žalbu. Počem še nikto nežaljal, našo co ostalo to da porobíme zo opštinu etažiranja i posle toho da što ti papiri prida do pokrajini i že bi sme rešili pravo svojini. Međutim, toto všetko bilo zakončene išće dakle u decembru, kad to bilo prijate odnešene do pokrajini u januaru, u februaru. Međutim, oni po tim pitanju ne porobili nič. Až mne bolo čudné, za to, že najväčšie sredstva oni dali. Međutim, evo, to jednostavno na tým stanulo. U mesnej zajednici potim rišene u dohvarki zo opštinskima vlastcami zažljem otvoric halu za hraždanoh i sportistog zo sportskog društva Rusin. Mi pred nejakýma 2 týždňami neplnýma mali jednu skáčku so sportským društvom Rusin. Keď som dobil željené švetlo od opštiny, že môžeme puštiť tú halu, da vidíme, že co i jakše to bude odvívac. Takže za tú halu sme zadlužili Dragana Kovačevića, ktorý je predsjedatelj sportskog društva Rusin, ktorý je stvarno še trudzi kolo toho, že by tu bol i šor, že by to, jak da poviem, že by še to ta hala čuvala jak svoja. Treningi u hali maju rukometaše Rusina ponzelog, stredu i pijatog, a každi štvartog rekreativci bavija odbojku. Opravdano še postavlja pitanje, či halu hodno otrimovac, že bi nje predstavljala trošok. Uvidíme, dok to počne prave zohrivanje, već kao uvidíme, že či sme hodni, či sme nehodni. Ali ja rachujem, aj ešte toho roku njet gas u Keresture, ta nie bude zohrivanja, ali zažljemu ne može trenirati, zato že hoć to i žimak, či fotbalere, či kto trenira, u njih hala bude, kedo teljo bude zohrata, znači ne bude tak živno, jak da treniraju i vonka. Mi še poradili za opštinu, že bi počim, znači to ide i prek sportskog društva Rusin, prek mesnej zajednici. Co še dotika finansovanja, prek struji, nijaki nije problem, znači že bi oni nas finansovali, isto tak i žridla penježi, ktorí stihuju na sportske društvo prek opštini, tak isto i zo opštini mesnej zajednici, takže to za sam počatok nije dajaki problem finansiranja. To perši kročaji u pripovedki kotraše vola sportsko-školska hala, a či to ta investicija u vrednosti 180 milioni dinari budzi i ekonomski opravdana, ukaže nastupni period i schopnost Keresturcov, že bi tot sportski objekt zažil na sposob na kotri je i zadumani. Veli mojo písni budu nešpivani pre tebe, co kradneš, nedošni ti svi. Často rana bili, noci sprevedaju nadiju od noža, žeše vraciš ti. Idem jedna písňa tebe vyšpívana, všeju tebe špívam ja. To ta písňa o ľubovi, jem za tebe, jem za tebe. Idem jedna písňa tebe vyšpívana, share.
písňa o ľubovi, jem za tebe, tvoja všetko zná. Veli mojo noci tracaše u vínu, u každým poháre tebe hľadám hľadám tvojo oči, našu ľubov starú, idem tebe moja duša idem jedna písňa tebe vyšpívaná, všeju tebe špívam ja. To tá písňa o ľubovi, jem za tebe, idem jedna písňa tebe vyšpívaná, všeju tebe špívam ja. To tá písňa o ľubovi, jem za tebe, tvoja všetko zná. Oče, u Srbiji, keď spomíname sport, všeljem duma na fotbal. Njemož za njedzbad uspjehi rukometašoh, karatistoh, atletičaroh i drugih. Toto okreme viražene u menših mestoh. Za žiteljoh Dironju, na priklad, sport bol na marginoh društva, ali uspjehi mladih rukometaškoh zjedinjeli cali valal. Dironj male mesto kotre še nahodzi u opštini Odžak. Na same spominanje toho valalu perša asocijacija tambura. To valal kotri še mal i u Srbiji še vše ma najveći tamburovo orkestri na jednoho žitelja, a u velikih filmoh domašnjih produkciji prave orkestri zo Dironju zbohacovali muzičnu čast. Dironj poznati i po tim, že še prave na tim mesece otrimoval i festival tamburovih orkestroh. Međutim, on už 2 roki še otrimuju u Novim Sadze i Dirončanje hvarja, že su pre toto nje bar zadovoljni. Međutim, oni našli nove zadovoljstvo, a to rukomet, okreme ženski. Idemo tu, piknemo ovu loptu, ovu liniju. Mitrovićka, vraćaš Brbi loptu. Brbi, daješ meni loptu. Si vidjela? Stop, šutiš na gol, ajde. Ženski rukometni klub Dironj na koncu prešlej sezoni postignu vinjimkovo dobri rezultat na peršenstve Vojvodini u rukometu za dzivčata, kotri narodzeni 2000 roku i poznjejše. Oni na zakončujucim turniru zavžali druge mesto. Jih trenere Slavko Nađ i Zlata Paplacko zložni u tim, že to bar dobra generacija i prešvećljivo najmlača u ligi. Mi pri pionirske ekipi formovali sme tako i seniorsku i mi rušili do zmahanjoh. Tu sme še zmahali 2 roki, boli sme u verku tablički, prešlo roku sme boli drugi, toho roku sme boli 5 u dosť mocnej konkurenciji, ali evo pospešilo še nam vojs do druge ligi, počeli sme napravili fuziju za ekipu Grand Ulice za Zrenjaninu i omoždeveli nam, že bi sme vošli, že bi sme še plasovali do tej ligi. Ti štak nam prišli do pomoći tako i klub Zoz Verbasu. Rokami máme dobre sutrudnictvo s rukometnim klubom Laki Zoz Červinki, gdje ih trener, odnosno vlasnik kluba Milorad Lajić nam dzečnje pomaha či u fahovih sovitoh, či u bavljačkim kadru, ali uglavnom ideme koročaj po koročaj, že bi najse Dironj mali jedan dobri položeni fundament rukometa ženskoho i že bi na mapi Vojvodini predstavljali jednu kvalitetnu i tvardu ekipu.
tu by mohlo byť fina ekipa, bo máme bardzo baviačko, ktorí stvarno i kulturni, i disciplinovaní, i sú pri zbavizi, tak nemáme veľo da poviem, že teraz wow, ali to je skromna ekipa i stvarno klub jak Deronji še trudza kolo to da bi všetky zivčati bolo obezbedzeno, oprema, da bi imali treningi normalni, da bi še odravjavali všetko. Je razlika veljka, da vam ne možem teraz ciganje, že teraz Daco, teraz češće jak to skori bilo, bo već je bilo sponzorstvo, već je še to doprinošalo jak kvarja penješ šadzi bitnita i tu teraz menje jest, ali mi ipak keljo mame, ali sme jak hvari mala četa, ali odabrana i pomali stepenik po stepenik idzeme, nje seme nahlo, bo to nje mož, bo to nje teraz sponzorstvo, nje znam ja co, ali to ti ljudze, ktori tu še trudza, tu je rodiči od tih djeca, ktori še stvarno kolo to trudza, i že bi im doprinijeli všetko najljepše, da bi mogli mali uslovi, najljepše. Jelena ide 3 koraka prema zoni. Popri rodičoh bavijačkoh i cali valal žije za rukometni klub. Potrimovku dostavaju i od kulturno-umetnickog društva u Dironju, Združenja penzioneroh, a okremnu potrimovku dostavaju i od Združenja ženoh, kotri organizuju rižni manifestaciji, že bi pomogli obljubenomu klubu. Mi smo udruženje žena iz Deronja, Zlatne niti, koje jako komuniciramo i dogovaramo se kako, na koji način da im pomažemo. Evo sad ćemo im praviti krofne, koje za negde oko 100-ak njih ima dece, da im napravimo oko 150-200 krofni, da bi se deca bila zadovoljna i jako su radosni. A isto je bila jedna manifestacija, kuvanje paprikaša, to su oni organizuju isto za decu, ti donatori, sve što se, i mi smo isto i finansijski i moralno pomagali toj deci. До такої акції наїсться цілий вал стану за нами, чи у варенню паприкашу, чи у організуванню турнірів. Pretože tu ľudia, keď môžem tak povedať, zlali, vrední, ktorí majú svoje majetky, ktorí majú svoje farmy i mne češko vyňať červenú dvazu z kišenky, že by pomohli nám všetkým, co sme tu u klubu, keď će sluči dojaka nevolja. A думам, že u opštini nas pomagajú na određeni sposob, a думам, že za takú robotu i za takýma uspjehami prídu ešte barže, že by nám pomohli, že by nám dávali ešte vecej sredstva, ktoré nám budú potrebné za našu poriadnu džijalnosť i robotu. Naravno da sam zadovoljan. Puno je druga, i devojčice su puno radile. Sve to, zahvaljujući njima smo ovde. Da nije njih, ne bi bilo ni nas sad ovde. Kažu da u selima ima sve manje i manje omladine, sve manje i manje dece, da li je u Deronjama takva stvar što se tiče sporta? Jeste, kad sam ja išao u školu, bilo je 500 đaka, sad 160. I od tih 160 treba odabrati takvu decu koja će, ajde da kažemo, bez to idu ka nekom većem sportu. Druga liga, evo sad idemo u drugu ligu, devojčice su bile druge u Vojvodini, srebrnu medalju su osvojile. Pa je treba nešto lepše još? Dirončanje zlučeli krasne zo shasnovitimi i poziljeli u lohi. Pokljaše dzivčata uspišno labdaju i postihuju uspihi, hlopi rihtaju tamburi, že bi ih dočekali zoz muziku. Toto šo slučelo u maju toho roku, a vi patraže i u nastupnim periodze mladi rukometaški budu tak dočekovani. Počitavani patrače, bilo to šitsko, co smo vam pririhtali za nješkajšu emisiju. U predluženju od askeljo minuti šljidzi najaveni široki plan. Reprizu televizijnog magazina možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U menu ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.